muhutukazi wigeza nyosa nakuri iwacu ntererwa iwacu dore imirima ngiriya pe ngo wonsa amaraso amashereka y'abahutukazi ibyo nabyo ni ibinyoma. Abahutu bambabarire cyane, buriya abahutu baritatsa ibyababayeho by'ubuhunzi n'ibindi numva bitatsamo n'ingaruka z'ibyo bakoze biyemereye. Abahimba babeshya ko n'abahutu bakorewe jenoside, Byumvuhore naho ageze, Byumvuhore warero hangaha. Ntabwo rero twakumva ubugome nk'ubu bwa Byumvuhore ngo natwe duhore. Inkotanyi rero mwazishimiye, hari washimiye inkotanyi n'Imana. Yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane kuko Imana yewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se kuki Imana itabatabaye. Nkeka ko Imana twajya tuyisenga, abayisenga, ariko twagera aho dushima abarokotse ababarokoye n'inkotanyi. Nashimiye inkotanyi, tujye duhora tuzishimira twese kandi iteka ntibizarorera. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, tuzahora tuzishima iteka, niko bimeze. Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo barokowe n'Imana, barokowe n'inkotanyi. Ni nayo mpamvu ntabwo Imana ari yaje ngo yambure interahamwe umuhoro, imwambure nta mpongano y'umwanzi. Sinabibonye, iyo ngira ayo mahirwe nkabibona, abiciwe muri za kiliziya guhera ku Nyundo. Iyo inkotanyi zitarwana ngo benshi banahagwe rwose batanze amaraso yabo, ntabwo barokotse. Bararokotse, ntitugakine mu bikomeye ngo tubikinishe. No, reka twikina. Abarokotse barokowe n'inkotanyi, ariko ushaka kwemera ko Imana hari icyo ishobora kuba yaramaze nabyemere mu nyemerere ye, ariko mu migirire, mu mikorere, abahagaritse jenoside n'abarwanye bayihagarika, baritanga, harimo n'abapfuye n'abishwe nako, kuko ntabwo bapfuye urupfu rusanzwe, baguye ku rugamba rwo kwihagarika. Ntitugakine tujyana imyemerere mu bintu bidahuye. Banyarwanda, mbere yuko mbasaba ngo tuvugirize induru uno murwayi ajye kwitabwaho, ahubwo bafungure Segikubo Fred, abantu bazima bagaruke muri sosiyete, abarwayi bajye kwa muganga. Mbere yuko mubaza Bizimana ngo upfa iki n'abahutu, upfana iki n'abahutu, upfa iki n'Imana, Imana yakugize gute? Reka mbanze nihanganishe buri munyarwanda wese, buri munyamahanga, buri muntu wese wari uri mu Rwanda muri aya mezi mu 1994. Ihumure kuri mwese ubana n'ingaruka z'ububabare twatewe n'amahano y'indengakamere twanyuzemo. Hanyuma duhagurukire kurwanya n'umuntu uri gukomeza kutujomba ibikwasi. Niko se Bizimana, abahutu mupfana iki? Reka wenda gukomeza kubihakana, ibyo kunka amashereka y'abahutukazi tubivemo, kubera yuko umeze nk'utaronse. Nta mwana wonse umeze nkawe, ntibishoboka. Erezuma kutonsa amashereka y'abahutukazi, ubanza n'ay'abatutsikazi ntayo wonse, ubanza n'ay'abatwakazi ntayo wonse. Nta n'umunyamahanga wakonsa umuntu umeze nkawe, ntabwo bibaho. Icyo tukiveho. Bivugiye yuko waje imahanga muri 1988 ukahava mu 2004, ariko kubera gucanganyukirwa imyaka wayitubuye uyikuba inshuro 2. Nagiye mu mahanga kuva 1988, ngaruka mu Rwanda ndangije kwiga mu mwaka wa 2004. Nabaze iyo myaka nsanga n'imyaka 25. Ukomeje gukoza isoni FPR, umuryango w'ikinyoma. Bizimana uyu mureba nk'uko abyivugiye, yaje imahanga muri 1988. Amajoro twaraye muri 1994 ntabwo yari ahari. Aho tuvuga ngo ijoro ribaro wariraye, uyu ntabwo bimureba, nta kintu abyitayeho.
arimo arasebya ivanguramoko, arimo arasebya Imana, arimo arihakana Roho Mutagatifu. Biragaragara yuko koko iyo umuntu yihakanye Roho Mutagatifu arasara. Bizimana rero yaje mahanga, yarari kwiha Imana, yaragiye kwiha Imana ari mahanga, yaragiye kuba umupadiri. Ariko murabizi neza yuko umukobwa mwiza w'igishongore wamukuye mu gipadiri, baze nawe umukobwa ugukura mu gipadiri ni umutukazi. Bizima, umukobwa wagukuye mu gipadiri ni umutukazi. Niyo mpamvu wanga Imana, niyo mpamvu utuka Imana. Umukobwa wagusasiye waryamanye nawe imyaka irenga 20 niyo hafi 30 ni umutukazi. Umukobwa wagusasiye, umubyeyi wagusasiye, umubyeyi wakonyereje abana 4 harimo hungu na koga amabere ni umutukazi. Abana bawe 4 bonsa amashereka y'abahutukazi. Umubyeyi wakugaburiye, Bizimana wowe wavuze ko waje i Burayi mbere y'intambara. Mbere Monique Twagirayezu mufasha wawe kugeza ubu ngubu byanditswe no mu mategeko, w'umuhutukazi niwe wakugaburiye. Twagirayezu Monique tubonereho n'abanyarwanda bo kumushimira ko Bizimana atigeze yicwa n'inzara cyangwa se ngo amujugunye hanze, kubera yuko igihe cyose Bizimana yigaga ntabwo yakoraga, nta n'ifaranga na rimwe yinjizaga mu rugo. Twagirayezu Monique, umwana Twagirayezu Aloyizi niwe wakugaburiye. Umuhutukazi nigeze kwandagaza, nigeze kujugunya hanze, nigeze gusebya. Yarakugaburiye, nta faranga na rimwe winjiza. None se icy'abahutu batagukoreye kugira ngo bakiguhe ubaha amahoro ni iki? Uyu nguyu Bizimana mureba, twakubaza ngo imitungo ya Twagirayezu Aloyizi subukwe w'umuhutu n'abavandimwe ba Twagirayezu Monique, Alphonsine, Albertine, Alice, Albert n'abandi, wayishyize hehe? Imitungo yatejwe cyamunara $1,807,625 muri UPI 101/0-0-6/375 yatejwe cyamunara ku itariki 13 z'ukwa 9 mu 2019. Ndaza kubashyirira link kuri YouTube mwisomere irangiza rubanza ry'iryo cyamunara. Imitungo y'abahutu n'abahutukazi bateje cyamunara iri hehe? Bizimana Jean Damascene, ni iki umuhutu atagukoreye kugira ngo akiguhe wishime? Bazirunge zange z'ibisogo. Bizimana Jean Damascene, inkotanyi zarakurembutswe, baravuga ngo utanurwo wari wambaye, wibagirwa umugore wawe mwashakanye. Nyuma y'ibyo byose yakuruhiye, uragenda ubi inkotanyi cyane ziri kugutoba mu byondo, wenda nunagaruka azakwakira. Ubwo wambwira ko wicaye i Kigali umara iki? Umufasha wawe ari mu Bufaransa. Bizimana Jean Damascene, ni iki inkotanyi ziguha kugira ngo wishiture umubyeyi mwaryamanye imyaka irenga 20 n'ingahe? Nyuma y'ibyo byose utabana bawe 4 bongeshwe n'abahutu, ujye kwirirwa usebya abahutu ku mugaragaro. Bizimana Jean Damascene, imico yawe ituma abahungu bawe bagupyatura ku manywa y'ihangu mu rugo washakanyemo n'umuhutukazi, bigatuma imico yawe irakaza abahungu bawe. Nicyo kintu wangira abahutu. Ese Bizima, uzi yuko nta muntu ukuzi? Ese uzi yuko abantu wiriza mu kanwa uvuga ibisekuru n'ibisekuruza byabo we tutakuzi? Abanyarwanda amahoro, abahutu n'abatutsi amahoro babane.